Dobro jutro, živeli youtuberi. Evo Dino se javlja spet iz Njemačke. Ja, sem v Kolnu. Sem se odločil, da bom govoril v slovenščini, naredil ta vlog v slovenščini za moje rane. Evo sobica, en jadan hotel, vse mehno WC, ne moš se pošteno usesti usrat. Včeraj sem pripotoval z avionom, malo smo šli jesti zvečer, kao večerja. 15 minut smo hodili ob 11 po noč, pizda, sami niso mljivci, crnci, turci. Majke mi stari. Letim tja i ona meni prav vinar, šnicel, kobasa i svinjetina. Prav kolega svinjetina, ja su vinar, šnicel. Stari moj, pol 12 po noć, kako se reče, mastan krompir i tista šnicla. Fuck, pred spanjem to jest, pojedu sam na pol, ko sam bil lačan. Udarati alarm. Žena zove. Imamo še malo muzike vzeti. Kolega vzel svinjetino i dubu starih kos prašiča, prav ono kos prašiča. Kako je to? Zgadilo se vsem. Prav daj mi zapit 2 deci, ne vem, karkoli džusa, prav imam samo jabučni sok i voda, pa daj 2 deci jabučnega soka i voda i ona meni uvali radensko not, katastrofa. Tako da ja, včeraj smo pa šli dan, zdaj v hotelu so se stisnila. Pa ne tako stisnila, kakor vi mislite. Prav bilo bi finije, da neka žena kraj mene tukaj, ki mi je čuna celo noč stala. Hotel sem ga silovat. Skoro si bil silovan po noč, stari. Tako da ja, zdaj gremo jesti, pa gremo na vlak, pičemo v Keln na Gamescom. Akcija, moram še zriktati z unim kameramanom, da dobimo pres. Da lahko posnamam za Ljubljana TV, za moj gaming oddajo. Prvo, kar se je zgodilo, sem pozabil karto za vlak, sem mogel laufati nazaj. Zdaj, hodam s temi mojimi gamerji, najdem sedež, da gremo proti Gamescom. Zdaj hodam tukaj po temu Keln mase, folka je full, Pero kamerman je vzad, natovorijo se, gremo not, pokazati karte, pa da vidimo, kako to vse skupaj zgleda. Lige. Spet pik si, snima on mene. Darksiders, Just Cause. Kva se zdaj dogaja? Zdaj, ko imam tega kamermana, da bi on vse to posnel, so oni rekli, da moraš do enih folka, ki ti da akreditacijo, kao da si novinari te fore, ker jaz itak nisem. Ampak kao na foru YouTube Fixer, kao ima svojo oddajo, da jaz grem na drugo stran in da tam enega šefa vprašam, skratka jebu me, pa še začel nisem. Še začel nisem sploh. To je tretja gužva že, kaj čakam. 1, 2, 3, bomo videli, če nam bojo dali to. Če ne bojo dali, sem prehodil 5 km džaba. Ja, evo, končno sem dubil Dino Hdevič pres, jebote, jaz sem ti novinar zdaj. Ali sem se namučil, da sem tole dubil. Tam sem mogel Haman skoraj prositi. Ja, jaz sem iz Ljubljana TV, on ovo kamerman na uni strani čake, on mora klicati, preverjati, youtuberji, twitcheri ne jebam 5%, a če si na televiziji pol, ja, pa sem, on ovo, daj mi to fucking stvar in mi je dal. Hvala Bogu, zdaj grem lahko not, imam kamermana ko pravi čovjek. Prva stvar, ki uživaš kot novinar je Daba pijača. Neke njihove mineralne vode. Gerolsteiner, whatever is this. Ne samo da imaš pijača zastojn, še food imaš zastojn. Gremo probat. Zdaj ti imaš tukaj en pres za novinarje. A vidiš, full dobro zgleda. Vse skupaj je narejeno nulo. Pa grem jaz tja pa rečem, yo people, welcome to my Twitch, hit the follow, don't be a bitch, predvsem, ja. Jebote, to je bil po celem svetu. Dinoti, the biggest Twitch streamer. Zdaj, ker sem se najedel pa napil, zdaj gremo pa not pogledati, kaj se kje dogaja. Prvo, kar vidimo, je Darksiders. Lej to Fortnite, stari. Top shit, man. Upam, da ta kamera snima dober, ker tale zoom me malo zabava. Tole pa moram videti. Fortnite. Hudo.
Ne, od kod je kad si sa čikarima, oni moraju imati pauzu. Mi bi snimali, ali oni moraju imati pauzu. Ne smo posnijeli, smo malo pogledali okol, malo smo gledali reportažu za Ljubljana TV. Pero the cameraman, on je malo ušicao sve skup. Dejan itak, dobar je služ kod stojalo. Ovo ćeš ti to dati na YouTube, stvarno. Ovo sad na YouTube-u. Onda se traži po Ljubljani. Tako to ide. This nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a minimum This is Houston.
Spet smo se vzeli malo pauze. Čikar je rabio čik, kavar je rabio kavo. A jaz bi delal. Imamo še mestne eno ali dve hale. Naslov, da obdelamo. Počas je to na grobo. Toliko je veliko tega, da v bistvu rabiš res par dni, da si, če hočeš res orang pogledati. Tako da, evo ga, kamerman prihaja, vzel je neki da liže. Tako da, znaš kaj pravijo? Aha, ti ga ližeš, on se topi. A vidi? Nas odmaramo, pred zadnja hala, Warcraft, Overwatch, Hearthstone, kaj še, Diablo, Heroes of Storm, vse igre. Tam so neki pomfrijal skupaj, majko im 6 evra mali, vaki, skupaj to slovensko plato. To da jaz pa Dejan čakva Petra, ka snema, pa moramo še zadnjo halo, ki je Fortnite, PUBG, in pa smo posneli večinoma, ne. Stik je lačen. Bomo šli polno keba.
Evo ga, to je to za danes. Gledal sem si vse hale, ful je tega, če bi hotel ful bolj podrobno, bi si mogel vzeti ful časa. Upam, da ste zadovoljni, ker sem res posvetil čas, da nekaj vidite. Dejansko pa zdaj šel gledati stvari zase. Tako da Gamescom Cologne 2018, naslednji bo spet, če vam je všeč, pejte, vzamite si čas, pejte si pogledati in ne bomo žal. Ni to TwitchCon, ampak vsem za Evropo top shit.